Jesu Kristo kami pa aro aya, kapio japa sero pinu mempe kai pa sansa, nempal komo ngunu njala selo aloni timi bidu. Sero ngunu Isaiah chapter 59 verse 2 sim kakasa. So ludo, it is because of your sin that he doesn't hear you. It is your sin that separate you from God when you try to worship him. Sika verse si prophet Isaiah ludo ni si ngunu ka inga mugia ko ka ngunu pini ko ka ado dane. Heka inga muga nega karono ka ngunu prepat na musjal pini ko chachi lamane. Hala luko do. Jije ngunu Bible jaga-jaga kakako ngunu ka inga mugia ko pa ngunu pini ka habula pio ayapa dade lama palido. Ngunu pini ka habula pio dade lama lio ngunu ka yejelo ayamadu alemadu ngunu ka yejelo alemalio ngunu ka prepat na pini ko chachi lama palidu hopa sika berso clearly ngunu mnuko tolado ngunu prepat na mulio pini mo tapala ma palidu ne ngunu ka yejelo alema pake ngun pini ka lidio dama pake inga mugala ke la ludo hosulo ngunu mulaja mi utani atang kedia piondala inga mugeta jedo o inga mugia tola ato hendesero korangunu mi pas John chapter 1 verse 9 no lutolado no pini ka lidio ato pini ko kehelo kuto pini arwaya ne ka pini ke ne ka nem kana na inga mugia tola donu hemi mo ase bikino ke la ludo opa si pini ka hemenu ongunu na selo mulanja ke dia pion pini ka lidio da lama pa inga mugia nyala dane mulanja pini ka lidio asa pas John chapter 1 verse 9 o kalunu nyam pangunu pini ka habla pio adla hello kusa hello kola la ase kola la langun ka yejelo mi aledo pagudupa pini ko da desa pini lo yang ko dupa pini lo arwa do ko dupa osolo mulanja mi pini yang kincho pini ka arwa do kincho amen.